Mopresidente wa jwale wa PAC Mzwanele Nyontsho o boletse ha bathehi ba PAC ha mmoho le AZAPO ba ne ba ka khotsofatswa ke ketsahalo ya kajeno ya ho theha maqhama. Comrades, this move is long overdue. People out there have been waiting for it. I believe Sobukwe must be smiling in his grave. Steve Biko must be smiling in his grave. We know for a fact that they are watching over us. People out there are waiting for this move. Today, we are uniting the two organizations because we are head and tail of the same coin. We are flesh and blood as the PAC, and so therefore we are now joining the bones and the souls of Biko and Sobukwe. Kamora ho saena tokomane ya tshebedisano mmoho ya maqephe a mararo, mekga ena e mmedi e boletse ha e tla tshehetsana diprojekeng tsohle. Dikamano pakeng tsa mekga ena e mmedi e kekebe ya ibatsa ho iphumanela menyetla le matla ho tsa dipolotiki. AZAPO ha ena moemedi parlamenteng, ha PAC ena le moemedi a le mong. Dikgetho tsa naha tsa 2024 e tla ba netefalletso ya hore maqhama pakeng tsa bobedi bona a tla fela a atlehise merero ya bona.